ole masa in thlir tu te chibe ka buk le bek chewa tu tuma chuan hei tun line news hrang in ang lo pui a viral chiam mai ani a chuan tu tuma po hian a kan lo hriat nual porin omani dur tlang sinot hospital a thok a doctor te soisa a khatinga ngai savak tu te kha hei doctor lampang te kami hospital a thok te khan on tawngchhuak ani chu mai pelama IMA kan ti Indian Medical Association kha aron au chhuak ani chu kan thlir zui dor ani engpo ni se mizo le mizo in kara hetiang ang thil rap thak an thleng tamai hi aba han makta em ti lo thei ani lo ani chon hi helaya atam zok ding thup mai kan hmu te hi khami sinot hospital a dur tlanga thok doctor te sei sa chiam tu te khan ne chuan sinot hospital an ho tu te aron out chuana aron tong chuana hi kan share photanga chubi hnuwa IMA lampang thu chuak akarun clear zui vele dor ani kan share zui ang sinot hospital doctor te thu chua aron ti kul maya kan thopui te doctor laldin lia sai lo le doctorin hetaren thleite chunga ni somni pakhat thlakua zana rok taka kuthak tu te hi kan demin dan anga na taka hrem kan phut bokani magisterial inquiry din ngei turin sarkar kan be sei bok tin medical legal case MLC injury report latura ni somni pakua thlakua sani somni palia sinot hospital dur tlanga police localin kan casualty doctor le kutur te ma ngeya vona tongkam aron nei hi hriat thiam har kan tia doctor zong le institution za lo da na sa takni in kan hria achunga po action la turin sarkar kan phu ta ne ti in hei hi sinot hospital doctor te thu chhuwa kan hriat ma sak kha ne ya chuan hei helai ron soyang hian police ina khati a hanu vote a han a rik de pap chungchanga khan doctor zong le khami institution za lo na sa takani ti khan doctor thiam rol te khan lung oi lo hle ne ya chon he thil thleng hi a serious hle re ani taka chuan hei doctor kan ti te phei hi chu dan we phei chuan danina hum tlat mai ne heti anga an lo soi sak chi ma wang hian emi sidot hospital doctor te hi an lung oi lo hle ne chuni chi le ka soyang khan heng an mani mai pelama hian IMA kan ti Indian Medical Association lampang kan hau tu te phei kha chu an savut vut hle ne ya chu enge anon soi ti te kan sir zui ngalang doctor ten na taka hrem phut haron ti kul mai ne Indian Medical Association IMA Mizoram State Branch chuan thu chhuwa siamin an doctor pui kuthak tu te na taka hrem an phut ti an tar lang IMA Mizoram State Branch chuan ni somni pakhat thakua sani somni pali jang khan an doctor pui sinot hospital dur tlanga thok mek doctor leldin lian sai lo le doctorin hetaren thleiten visual kutur ti tar langin hliam na tak tura damtoi ina dalu hial ngaya soisak ron an ni hi keni chuan na takin kandem mi pui rong bol tu poi soi lo chunga rok taka kuthak tu te hi dan anga na taka hrem kan thu ta ni anti haron ti kul mai ni hi ani chin tlai maya an thuron chuwa khani chuan IMA Mizoram State Branch meu ina heti anga thu chua anon siam ani chuan he thil hi ate lo viau ani ti kha chiang reng ani chuan doctor te mi pui rong bol tu te heti anga kutan thak chiam mai te police officer ina hospital aron kala aron vau chiam mai te phokan lungoi lo hle ni ti khan kan doctor thiam rol te kha an lungoi lo na thu kha aron au chu pui pop ani hi a om tak zet ani chuan IMA lampangina heti anga khau tak mai thunon chhota ka chuan engtin nge thu nei tu te hirin rawn rel that zel don ti te po hi mi puin akan ngai chang thup ani hengponi second sir zelang magisterial inquiry din turin sarkar an phut tlat ti tar langin IMA Mizoram State Branch chuan kan be se anga hmalak na a om lawari chuan IMA chuan atul angin ma ala ang ti in hetiang thil suar rap thak tak poi soi lo chunga thleng hi tu chunga ma a thlen to lo nan arang theiang bera ma lange turin sarkar an phut bokani aron ti kul moi ne ya apoi mo tak zetani chone mi pakhat mai po an ni lawa tian mi enga mozat khanin an khoi ron khani ya apoi tak zetani ei doctor kan tiang chi phei chu mi pui rong bol tu tak an ni ti lo thei an ni lawani heti aga apoi soi lo mai po ni lawa dam lo te en kol dam tu te chunga rong tak mai an che du rengot po hi
an phu to khrem na hi chu hmu nge ro se tia IMA Hotute na aron out chho pui hi mi pui tam takin an thlom hal chur chur ani apoi mo view maya ani ataka chuan hei doctor kan ti te e nurse thleng pon ani an thiam lo na nge kan rin anga po dana chuan an hum tlat zela ti khanin an thiam zok zel laya an thiam na ngoi anga phei chon heti anga dik lo tak le nun rong tak maya an che du rengot po hi an thil ti man hi chu an hmu nge tur ani ti kha mi pui tam tak abik takin khung lai sinot hospital dur tlanga thokte mai pe lama khan aizol kho pui mai ne lo mizoram mi pui tam tak khanin doctor te hi an khongai tak zetan thlawangan ho na hle ne engpon hi se helaya ani china aron pos khami poi khoi tu te chungchang thu thar kha kan sir zu yang dur tlang hu doctor pahni le midang pakhat soi sakna in nam noi police suspend ngalane aron ti kul maya apui viawre kan sirang September ni somni pali karkalta inrin ni September ni somni pakhat zana dur tlang doctor pahni le midang pakhat soi sak ron na in nam noi ni asoi police chu voin khan na atanga choltir suspend ane Superintendent of Police Aizol thu chuin atalan danin karkalta inrin niya dur tlang doctor pahni Doctor Leldin Lian Sailo son of Lel Mangaya Sailo le Doctor Rin Hetaren Thlai Doctor RL Sang Nuna dur tlang fapate le Lel Thamona pu PL Ropara dur tlang mel nga fapate kuthlang ron na atela pu C266 Silent Puya Sailo DF Aizol tuna Sairang Police Station na omet chu atna atanga choltir suspend ni in ama hi man ngalania thu buai BKNPS C number 309 de ni somni pali ni somni pathum thakwa sari somni pali 117235 BNS siam sak ane kan thu don na dangin asoidanin doctorin heta hi athluak achea ni zan lampo khan alaluak reng ni in an soibok athian pa doctor leldil lena hi amidu atliaka ngai tu omletuk ero ani lo ni in an soi aron ti ne ya azialo chercherani he kan huangin doctorin heta phe chu athluak achea aron ti hial mai ani ya hei hi ek aginge aron om chho zel don trong kamoi lo ni lo se mi pa ngai din mun aron phakherang em ti te po hi ngai tu fe thamo omane chuwangin an poi khoi hi aturu rem hle ne ya heti anga doctor poi soi lote rong tak baile na tak mai soi sadot dot tu te hi an phu to khrem na hi chu an mu nge turani ti khanin azad in thengin mi pui tam takan la thin re mani chu chu an phu tok an thil ti sual hi a theu neu viu lo ni hei doctor meu an ni leng hala ni ya chu mai pe lama hei doctorin heta phe chu athluak a che hi la ni ya apoi tak se ta ni mi pa ngai din mun aron phale kherangem atuna an ril ruang te hi phalawin khatian khan ram tuire lawin omta sela apoi viu don ani ti kha a chiang lenga ne chon hi doctor leldil liana phei chu amidru atlia ka han ti hial mai ane ya heti anga apoi soi lo doctor te soi sa siam tu te hi darin na takin khrem nge ro se ti hi mi pui tam tak du dan are chu an phu hlia bokane chonin hei hi ani chin an post khani apoi mo viawa kan soi le lokang breaking news dur tlang doctor pahni an duty holam tlerol rualin an soisa an man to dur tlang doctor ve an nia an duty holam kongsira lo spot ten an lo ti boya kut an tur nge an soisak pakhat zok hi dur tlang doctor lar tak doctor sang luna fapa doctor ring heta ania doctor pahni duty holam zuroi porin kut an lo thla kane FIR an thelu ta an mani soisa tu zinga city police pakhat tel ve hlau mai achan achheve khopang aron tia he karon soile chan chu an lo spota tikhan an lo ti boya kutan turani aron ti lai takhi thin rim thlak zol hle ne